jan kan MP election kabanwan. Kan mau mensua. Kajing beng kajing kho jeng ini bepersa di Dr. Ricky Banong. Boy Dr. Ricky inile ayu sapo parlimen. Unile ayu marway. Unsulik tasod lani unsulik tamam. Mentapat anda ilakhlak kisdang banjaro. Kisdang banjaro di Dr. Ricky bang nimlap yu breu kumu Dr. Ricky. Ubabha, ukan ten, ukan jai, ubah jai, ubah start, ubah sempang. Dan lagi parti ki bong, bala lagi jet kertong ihaban jet yo kertong, ubalang ni seriem bat ku Dr. Ricky. Hakata ka jingero ka jongki, ki ong pat sakum ni. U Dr. Ricky tu bha palat, kan u Dr. Bat skam te bha ku babha Dr. Pat nginom na hiru banong, bay Dr. Bat skam ni babha ni ku babha tam. Ubasta ni kubasta tam, nginom kwa pan kami kata. Mentai Dr. Ricky, beritor Dr. Baskam idon la kajong kajinglang. Lalu hiwat keleng pertai rupinom la kajinglang ku padon mai. Lalu kia per maknai Dr. Baskam ia per nai Dr. Ricky. Ngak penting kena pi bakim ia per nak kanongrem ka baki kidot. Ngapan jet halor kanongrem. Boleh ngong konta. NPP hakasarong hakakrong. Kemudian sangat kita apply tiket maka bentak MP election. Henry Kimpala Banrai. Nalor lah apply sangat. Pimot Kim Don semua ke NPP yang kita qualified candidates penyempun ke election MP. Kim Don semua ke parti ke jongki. Henry bihapan kali berbalai kaliwat na sabar. Kaliwat na sabar nabar kimut bet. Baupai ba unjet yang ubre ubadonnya kejuk kejinglong. Kemudian Dr. Ricky. Kalian kata-kata Haripat babi dia penciat halor kanong rin. Kung mga mentapit nganong na banong banong kwa hiru banong. Nginom day ban ko di doktor dia along lat benidrok mangiem. Di doktor dia along lat di ubre ubastan ubasempang. Ubadon niya kanam niya kaburom. Nginom na banong di doktor dia along lat di ibasni utang na marbingnya kun persaem. Katakam na jadi kay Jokpan. Henry, ngihapan pet ngihapan jet halor kanong rin. Kung bangong ay feel na Dr. Baskam ya fair na Dr. Ricky ya kajinglong Ricky Don niya kaju kanong din kajing kalibi hapan kaliyo kertong jong ka NPP galong kani hato kajingong kajong pi bakon macam senam bakon rat sang mau de uklen na tang ujwat labam hato dang klen nom klen su hato kajingong kajong pi macam senam bak reservation policy kadi bandai kat kong kajing buon pat hato kadang day na kamday su kunta. Dia mengatakan daw pihak bisa lah nak nongrem kaskan cisane. Mentagi ong ban penrung niya kaktin khasi ya kakernet kabopra. Kikular ya pi ban penrung ya kaktin khasi haka kernet kabopra. Kajing kwa jong karigan bakajat benre ban penrung ya kaktin khasi haka kernet kabopra. Kamdai badang tang menne. Kamdai dang tang mencem senam, kamdai dang tang men arsnam lai senam menila bon teliki senam. Handai fight babai kikular ya pi da kum ne da kum tai nginganan kan saya pi ngingem la ban kular ya pi ban ong bala dengilong mangi lalu Dr. Baskam ulang kum MP bangin pernong banyak kakien kasih ya kene ka opra nginom kwa ban kular ya pi nawar ba kane ka jingdiman ya kene kakien kasih ban rong kene ka opra labon delikisnam ka kongres men bagadang secara ka sarkar kejela ka sarkar pedeng balik ka kene la penrong KNPP bodon yo MP po Raja Sabha bat ka NDA kemudian ke sarkar pedeng kikemla ban penrong henry kikular ya pi bai babayen nakaliang ka jongi hak kerteng jong kertong jong ka VPP Dr. Baskam ngem kular ya pi banong balangi yo MP mangingin penrong banyak kaktir kasih kenet kalopra ngem kular ya pi henry ka bangi kular ya pi kalong bangin 3 sitom ngem 3 minut bangi wanra ya kasensal ka khadar ka bakut ngem kwa ban sutot yupat ba ngem kwa ban sujeler banong ban job election ngem kwa ngem tieng ban ram ka election banyak ka sutot ban sukular ka yupat ba ngem kwa